Afeye fa Kasee ne kwa amanyosem mu kakra na owura ahomkan Lindsay wono krona na oye so afọ abedi akira wo hwe dwadie enho nsem so na no primaries ya ekọọso eni amoa no ama wadi ncho na no ena nipa bi ekeka se wo sika wotu ya yese 3000 Ghana cedis ma eye delegate nka wonto aba ma no a wanto ama no wonenam se woje ne sika na so enchemu aba se enye owura ahomkan Lindsay no ankasa ena nenam jeje ne sika na mum asante mantam eye important ho na sasa abato no mpeswa so dwemtreni owo ho ena enam egigiska no nti ya yamani boni enya free kumawu abato mpesua so ye wo asante mantamu ene se delegates bi a wonum egi Ghana sika empemiensa efi deputy minister of trade ahomka Lindsay abato a wonum eye nano memnenda no wodi mu ntwo no wonum adwane efi abato mpesua no so esan se opanyin pese wogi sika efi wonum ho kumawu NPP communication director Kennedy Kwaku Enchi edito yamani boni enimu se enya ahomka Lindsay na nkasa eno pese wogi sika na edi free won ho nemum ene campaign fo no ena wonum e kire se delegates ni nokre ama wonum enunti wonum ebeji sika no now party secretary and then that coordinator and then one of them will lead the campaign and the party secretary ne coordinate na coordinator no omna enya nche so wa ko ni parents so ko sika no ni parents hwan na mkoji omo electoral area ba ko ni parents aben ye from say uni momdi ye fra ba ko de mama odin no omo tomate ye fra tomate ko ba ko Doris Nketia Kwame Minta ana George Redu o na ska sen na ode ma omo a party secretary for na akwaji so 3000 nipa ba ku bia 3000 enti no abane san ono ankasa na agi ana se the chief type for the agi ama no the all kind there we make make say o kan ho because o na o trace cam obi na say o wan ntete otita for eno ma che dia so ka jom zo munjai ana ho sha mo so no tumi be na o so ko jiska no because na ade ma nifa no nti o sha na tumi be na o so fa che zo ko jiska na fro bi o enti no anamo be na as constituency mutu afa ho we say o effect also because travel agency ya omo ye juma party me dey anu say nche na me Adom 30 afua ya start voter registration nti omo a ho be juma police station ahwama 30 ma aba register na kuma we target ya 30,000 yet me anya de ama aboa ye president na mana I return in peace mu chesi obi mo adwane ko akodu agogo ebi ko awo enam tachiman ebi no madwa omo mo jiska na bi adwane so mu chesi omo de ma chesi omo so mo ko jiska na bi mo adwane oh okay yo matime example nya nya omo be na mo party and omo koi say we effect your party so eda so awo asante mantam na eda memene da no awie ye na NPP primaries no eba awie ye no enkonwa eye NPP amanyokuo no ebi be se enkron a wo mra sebedwam wo asante mantam ena ehwere won ne senti mpanifo ewo NPP amanyokuo no wo asante mantam kire se wo nom asumdwe ebua na de esi yese enipa be yese enkron na won dibre no ehwere won no de a wontumi nkosia kan wa fi December bosomenum wo amamu no nyina bato mu no enhyeda nya de bia enwanwa sasa semi regional organizer ena de tuja Emrasebedwafo enkuno a owa Asante mantam ha ene di ntwo ewo na ohwe wieye MPP amyokuo primaries a woyeye no mu wonum ene osofo abedi ekira ohwe oman kwantempon so kwabena owuso aduomi afri adweso mpasua so Daniel Ochem Aboaje Bantama inchia so Kennedy Kankam ena afi Abdallah Banda ono so gina manfo mo ofin so anafo abato mpasua so afoforo ka ho eye Joseph Kwam Manson Kwanta Collins owuso amankwa Manchia North Dr. Kojo Apiakubi atwuma kwa ngoma nsuta kwa amambe poso ena Kwame Asafoje ewo ena afi Joyce de ya wono so obosome frɛ ho owura adomako akire se afoforo betu adadafo efi akonwa so no sabe wono munya ahoho ewo MPP amanyekuo mu na emom wo mo ye adehye konkron wo MPP amanyekuo mu a wo mo so aboa amanyekuo no kyekire na se ene abene na se wo mo so aka bia hwe a na wo nkyiri do. All these people who won are not alien to the party. They are part of the party. NPP, we always say we have the men. Definitely, when there is a race of this particular nature, people who deem it fit
by all means come and compete. All those who contested are able men and women of the party. Each of them are capable. So we believe that the delegates have decided, and we should respect the decision of the delegates. I believe that the other people who lost have not lost. The party have won. My prayer is that they should not relent, they should not relax, they should not sit back. We should all come together and fight a common goal. Sanso eno wura Adom akodi tu dwa se mfiempi no ne aduonu abato a edi NPP amyoku animu no aya asema huhia amyoku no ne senti sebe ya asomdue ni pepe ye bekoso amyoku mu nti obefre wo mo ko pem agan e wa abato no mu nyina titiri wo mo mudi ntwo ani wo mo mudi nkunim no sede be ya obenum asomdue abuamu. We don't want a situation whereby the constituency will be divided, because when the constituency is divided, it will be difficult for us to get a maximum number of people going to the voter registration centers to go and register. Now that the election is over, all of us should come together with a united front. There shouldn't be anybody's camp. We shall have the party NPP. My plea first is to all the winners that they should not relax. First, they should move to all those who lost, invite them. Let's all move together so that we'll move the party forward. Regional office do any unity rally or something? We as a party will also not sit down. We'll do our homework. We'll bring all the various aspirants together and we'll talk to them so that all of us will unite and move the party forward. Why mean to be a money boni fi Kumasi? Adansia so kwa bato ompeso aso kamia ya adamemenda no ebra na NPP primaries no ekoso no nke hoye huru kakra na bato no ko awieye no dwemtreni a wo sa bato no mpeso aso ani owura kwame owusu ena wode afutu amade odi nkunim ene de wodi nchose sa bere ye nkunimdie abai de wode abasobo no ama ononyamfo KT Hammond nanso wosrajo bro se yawde bia de baye no omanfo ntonchene na afi won kamom enya dwumaden ma NPP amanyokuo no Memnenda no abra NPP amanyoko wono mu abato a woye no ebe awie no na KT Hammond a wono eno ye mahye bedwani a wogina mu ema nipa wonom ewo adanse asokwa ena edi mu nkunim enam so ama wonom aye nsontrofo nhia mu ma opanni a woda amanyoko ya no kwame ewusu ede afutu ema KT Hammond ene samebemfo dakwa echidifo se wonom enyi ya obia enfri won mu nemum wonka won humum sene ebe ya obetimi aye adwumaden agye nkunimdi ama NPP amanyoko no ewa afimpinu ene eduonu abato ni mu me John Fidi Kasee so de ada NPP fompanimfo nyina ase adanse asokwa chairman na make say kwame wusu mfie be se eduonu ni ayanto aba constituency ni mu da na mpanimfo de ade se de koto wo manim no mo ma ye kwan se sabredi beti musu frɛ na mam kwan se mo nkwa kyerɛ madwene police station fo nyame Adom enu a de dwumadi nyina ba wiye enipa mienu na kopere onabo samebemfo ene onabo KT Hammond ye twintonto wi ekenka aba no onabo KT Hammond ono na wadi kan ewom we kire se na dwuma ye dwuma dene aye so police station fo ani ene moto aba man se onsan to so mfie na we animu enti medi nkan ama no se me mani nkunimdie se wadi nkunim na mabɔ na ba so se wakokko den so na matumi nua samebemfo se ene ye obi di akina be ne dia enti mu nyina akoma nto mu yam na wo meka party ne ho ne nyina fa nka bom nya dwumadene eye December election aye be yi emni se kwan bia so ne gina Fidi Kasee so kasa de mu nya obi abete de mekan ase na mu nyina akoma bom ba ko pani nyina no yake ho bom sanse prae wi ba ko ne bu o ka bom a emu ena MPP no so no osono ye ba ko pe ene ye somo no o mu nyina anwene MPP no se MPP no eso chen wo mo MPP di ne so chen wo mo enti no obi aba so obesom enti se wa ba na se bia kandifo di nka yi se onabo KT Hammond kwa ono so mi se na ba mumu obeka ho ne nyina no yaka bom ne nyina di mirika asom party no